Siala puchi jehola ho andolini etanisi idumismi ahola keji dargalombo Papumpur district Sagali circle lower gai atikochi Mani government middle school ma ajotriga holosonu techi gonia me buniniga high school hostel ma chi antomu mane hati to babuda ahoga aligechi me ame anjite hati to bachi alimya imu kisame ahaga bachi athusuji nalane si gachi apuyame doimuk police station ma FIR azo hatya badane doimuk SDP aza राधे ओपिंग में ला होगा दुर्गा पूजा के बाद नाहरगढ़ में खागा गुवाहाटी हाई कोर्ट के बाद ईटानगर परमानेंट बेंच है ये चला पूछी जानियो हिखिनी माची ने इगावे माचला पूछी जिहुयो माची ने लिबा आमुगा उदाने हाई कोर्ट मच में ला होगा में आ कोर्ट मच रजिस्ट्री ऑफिस नाले आमुगा उगुमदा ला होगा अरुणाचल प्रदेश मच स्कूल अंगुरामा आजो अहिया चौगने Alambro prane azo ahiga mendida laga kolombo leader done kisa atute pu azalambro me aruga michipo iji egaji nibuda laga nem Pakistan district Pijirang circle nyangno atiko khajiga Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya KJBB mache khini hu yakua azo thya lambro me azo ahiya ahaji nala ne आये चिमाग्रा चिगादा ahoga alambrume buni nigayama huluni bajima nyangno atikone brachane chigane tarhuma kilometer chiapa bunya nama Pakistan district headquarter lemi atiko chitega bachida ahoga ajo hinu dabo ega kya a school ma geography done political science ajo ahega imu ahega jing buda khone KJBB ma che class holokene holonima ajothria yakwa lamrume alin yahimi chiga chida ahoga Prime Minister Narendra Modi me buni Bihar ma che Purnia district mane ejar baka to ko paure project me ayapha aidone Bihar ma che kisa atikama project me ajipaga bana cha alafra akachia ogbada la hoga Arunachal Pradesh Upper Subansiri district ma che maybe geko atikone Assam ma che gerokhamu atikoliba ai chema sote ha aidone Singik district में अजहाना लाने तागिंग कल्चरल सोसाइटी TCS में आर डिस्ट्रिक्ट में MLA कापी IPR मिनिस्टर ने तो दुकान नकाप नालो तानिया सोकी दोने रोदे बुई अटुगे न बुनी चीफ मिनिस्टर पे मखंडुगो चौगा बड़ा ahoगा उन्हें अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में इकिसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हाना आशी आइदोने TCS में अब तंगलापु TCS अजितेला अन्यहो मंगनुबा इनी Enagawa ma igana regalachi auda ne chief minister me late bada ne TCS president largely gyame aho mediamu lakagachi tribal atikachi atiko somamajia imu leader prashaba training ahiwacha Arunachal Pradesh government ma che social justice empowerment done tribal affairs swachhta department me ona Itanagar che banquet hall ma ne kapini ga bane adi karmyogi abhiyan akapagala da la hoga a training program ma manga district Tirap Longding Namsai Isyang dona Krada district ma che MT government ajaba bo namro tribal affairs ma che enjoya namro mea volunteer namro I don't name a district atikachi leader alambro me ahitoga muda ahoga ahitoga namro Union Tribal Affairs Department ma che director Arvind Kumar me video conferencing mane chisaga ma Arunachal Pradesh Swachhta secretary Abu Tangbu ki obada ahoga ma ho India tika ma manga tribal district ma che imu leader ajo utachi gane adi karmyogi abhiyan ayapagala da la hoga Arunachal Pradesh engineer Service Association apesa में बुनी ईटानगर ची बैंकट हॉल माने मंगाहु यू लिनाबा इंजीनियर्स डे इनी एनागा मा Arunachal Pradesh हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बीयू रामवाग में कारू हेता शाबाने आतिकाची इंजीनियर नंबर में एनएच इंजोता उंजिखी जोजी ना लायबादा ahoगा आदु माने चीफ इंजीनियर शागरुबा
Nani Robin Takat Tapak Bar Takum Done Engineer Atekhe Lifetime Achievement Award Hauga Bada Ahoga Etanichi Idmismi Aho Lima on Tobane Ene Atua Keba Jipachigaba